ev yek ji dibistanên bajarê Hesekê ye ku xwendekarên koçberên Şehbatê Rifetê lê tên perwerdekirin. Tevî ku ev dimehin deriyê dibistanan li herêmê hatine vekirin, lê hîn jî pirsgirêka kêmbûna pirtûk û danîştekan li bajarê Hesekê nehatiye çareserkirin. Kirsî tune, pirtûk tune, lênûs tune, mazot tune, soba tune, em sermaye dikişînin. ولا سرمایه من نکانم بخونی یعنی کتاب تنانه. أنا أمس بيتين بر صارة أمس جي جم هفدرو دنن حتى أمس جنب بن أنا كتاب جتنا أنا ما مستا خاندن سر دپید دیمه لانه کتاب و دانشتک تنانه خواستی که ما هوایه. Bi vê re bihatina sermayê re mazota germkirinê jî li van dibistanan nehatiye belavkirin. Mamosteyên dibistanan jî dibêjin nebûna pirtûk û nebelavkirina sûtemeniyê yekser bandorê li rewşa xwendekaran dike. زحمتیش دبستان قطبینه او خواندن وان نفساندن وان زحمتی ای پرام دکشیدن صوبت نه موضوع جمرانی نه حتی نخو پرتوک دست شاگرد دادتنه ارکی مال اثر دپید نفسینم Aliyên peywendîdar bersivê didin van pirsan lê çareserî jî li ortê xuya nake. Bi gotina wan nebûna pirtûkan ji ber zêdebûna hejmara xwendekaran e. هن کێمانی دی دەستپێکا ساڵێ دەرکەت ji ber hejmar pir bû lê ana ew pirsgirêkana ya ew kêmasiyana jî hatin çareserkirin. Heger ji hêla pirtûka bin ya ji masaya bin ya ji muwasalata bin em çareser dikin. Li tenîşta vê yekê jî rêveberiya sûtemeniya Hesekê sozê dide xwendekaran. Got di heftiya li pêş wê pirsgirêka mazotê çareser bikin. صدمي وي حتى ريفربريا تربية شمر نوطي خوانين الجوروي أنا كمدرس بيكرية شنها وحفتيكي بصوز أم في مازوتا أم دبستان عم بلاف دكن. Li Bakur û Rojhilatê Sûriyê îsal nêzî 800,000 xwendekar berê xwe dan 3685 dibistanan. Desteya perwerdê jî ji bo fêrkirina van xwendekaran nêzî 35,047 mamoste amade kirine û ji bêtirî du mehan ve perwerde tê dayîn.